Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, di pakasritaan ni Jesus Marquez, iti padaging surat panaging salaysay ni Luz Brinda Amud Marquez, iti Waipaw, Hawaii, napuluan tinadung unay nga ama. Sagudahin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, idi addan puot ko Manong Nemi salsalud-sudo kon. No siya sino ti inak. Taapay nga nilaeng tatang ko nadungo nga amak ti adda. Kakat kaduwak Manong Nemi, idi kalakalapaw mi. Idi tarugyan ni tatang Manong Nemi tinagistorya. No anya tinaramid ken kaano nga pinanawan na kami. Tinaulpit nga ina. Naulpit nga ina kunak Manong Nemi. Ta kinabailan naman nga naitured naman nga pinanawan ti maysa nga maladaga. Kasi kon kinitatang siyam abulan ko palang idi Manong Nemi. Ini ta simmangpet ni tatang ko agsipnget idin sigun ti istoryana. Nga naggapoy di taltalon. Adayo ti kalapawda Manong Nemi, adayo pa'y mangig na kanon ti sangsangit ko. Nga ore kanon la umle kakun Manong Nemi. Hindi makastrek iti kalapaw, daras nak na kinarga gabutani, isbo ken rugit. Isbo ken rugit kon Manong Nemi tinaipulpulapol amin nga bagik ken tirupak. Pinokawan na kanon ni nanang Manong Nemi. No sa dinot ayan na, api nga binaybay anak, api nga stu tilangak, nasang patan na. Nga mawan ti sumong Batman. Tinangsungbat ka no Manong Nemi kay ni tatang iti sapulan na ti inak. Kaya tinagbalingan ninang ko, nga karuba mi. Nininang suling Manong Nemi, nga kaabay lang ti balay mi. Nga imbiling ka no ni nanang ko. Nga pakikit-kita ka no. Pakikit-kita na ka no. Tanda ka no, napateg nga papanan na. Aging ka nakita ka no, Manong Nemi, nininang suling, ti ungor, ti motorsiklo, nga nang dagas, itinaulpit nga ina, nga dalak kalakargana. Ti kano nakalugan, iti motorsiklo, Manong Nemi, kit lalaki na kainupurme, iti inupurme ti soldado. Manong Nemi, nakadakdakil ka nung kawa, tinadungo nga amak, idi awanin ti inak. Nangaruna,
Ket siyam pala nga bulan ko idi manong nemi. Anya nga iti itaraon na kanyak sagad. Imbag lagi din manong nemi tanini ng suling ket adamat idi ka anak na kayan anak na. Di kahit nasuhin manong nemi. Tapno lang agbiagak ken mataraona agtaraona. Padadyan nakmet ni ng suling. Kaan anak idi manong nemi ni ng suling idi tapanawan na tinulpit nga inak. Kadwa kami iti anak na nga padidyan na. Padidyan na ay nga makatulog ka. Isublat ng tumet ka padidyan manong nemi ti anak na. Ket ka po manong nemi tasamat langin nga sumangpet tinuulpit nga inak. Kas may nga asawa karbengan na lang ti mapalmang sapol. Sinapsapol na napangkano iti mabalin na pang sapulan iti palengke. Deta. Imawan manong. Awan ket awan kanunatan tinaulpit nga inak. Ado idi manong nemitasaan kaslasaan nga mamati. Apo ni kanun titured. Dayta nga ina. Tapinanawan na natan tikas kanyak nga maladaga. Nga sigon iti damag manong nemi sigon mo't lang ti panang istorya ni tatang kanyak ket simurot iti may sa soldado. Insukat na kami tinaulpit nga inak iti may sa soldado. Kadawan sa balin nga nang tagibi nga nang padakkel kanyak no saan nga ni tatang dinungtungonak sanak a binabayan. Wan manong nemi kabayatan tinaldal-dawin karigatan ni tatang ko tinang biyak kanyak babay matitulong ni ninang suling. Wan, mamindwa ka no, iti may sangal daw nga umay nakpadidyan ni ninang suling manong. Nga kas suportar ti sigat nga paspasuso ni tatang kanyak. At adigdig dun daway manong nemi itugtugot nak ni tatang itataltalon. Ada kalapaw iti taltalon sa jaynak, sa jayak manong nemi ibatinak iti kalapaw kabayatan nga aggait. Ni tatang karag iti mula ng anateng kanda dupa may takatrabakon na. Sa dito kanumatan manong nemi nga mangitugot iti banga ng bagas, sa dito matan nga gluto. Kat no mabalinan nga parekrekan jay lut-lutwan na tapno anda dejek seget manong. Inanugot ni tatang manong nemi sigon kan kuha na nginanusan na ti adu nga rigat tuok ken sakit tinakem. Abusta na rigat ti trabaho ni tataltalon irapin nakpay nga si kaswen. Sakit tinakem ken naglawag ti pungtut ti babang panunot ni tatang. Kapot ti kinaulpit kinawalang puso ng inak, nga insukat na kano ti soldado. Insukat na kami, nga mas mayaman. Na ito rin naman ng nemi, tinangibat kanyak itiligudan nga may saklang maladaga. Nanda na kitigundawa sigun kinitatang manong nemi, agsakitak itigurigor, agablang, kanadu pa na tumaod nga budo-budo ti bagi. Manong nemi. Ket kabutawan iti aramadan na nga bangpadoktor dukan ulatan iti mapampanurot ng itapal-tapal abulbulong manong nemi maagasan laeng ti anyaman nga tumahod kanya kasakit. Ala babaen metang titulong kado ti maysa kamsat ni tatang nga inaw na. Nga adda asawa na siyempre, duwa nga lalaking anak na kasinsing ko.
Inala na kami nga nagyan. Nagyan kami iti balayda, manunemi, idi. Tadimteng ti bagyo, kitim bagyo na madten manunemi ti atep, ti kalapaw mi. Awang aro tinaramid ng tatang, no, napan nakikabalay iti balay ti kapsat na. Nailasin na ti banga, nailasin ti kusina, iti likod ti balayda, kaya di kam ngagluto, sakam tumaturog. Wan manunemi. Napiyasa dya manunemi, tasang kami nga matuduhan no kasta ngagtudo. Isunod lang manunemi, nariknak idin, iti kina-istrikto ti ikit ko nga nidilang. Pasaribautan nak, bunok kidilan nak, manunemi. Tumultulong ak lang arudan, jak lamatongpal, nagitibilin na, tumultulong ak idi manunemi. Na minsan, manunemi, nakaalak-alak ti kendi, kapat ada tiyanggi na manunemi. Adumatan nga baot, tinaramid na kanya. Nagsakit manunemi. No siya sinupay, ti kapsat ni tatang, no siya sinupay, ti kabagyan mi, isupay ti mangirumen. Kahit nakwat idi nga isalakan ni tatang, manunemi. Sa lukuban nakto ni tatang, kay kayat nan, nga iso ti mabaot, madangran, nga mitisyak nga anak na. Abos taon lang aro din ti inak, may rumay nagpaig. Isakit nakman ti amak, kay kayat nan, nga isot madangran, nga mitisyak. Kasta idi manunemi ti kinadungo ni tatang. Nagbasa akon manunemi, pito idin titawan ko, di masursurok, di managlako ti pandesal. Parbangon, sakbay nga mapanag, agbasa, manunemi. Sakbay nga anak magbasa, idi manunemi kat mapanag ka, agang kat iti pandesal, sa ako mapanilako. Gabot ka, mapuypuyatan nak manunemi, kat pasaray makaturugak, iti unik ti klasek, palapalan nakton ti teacher ko manunemi ti eraser. Kat katawaan nagtumutin di kiti classmate ko manunemi. Pinanaganan dak iti Jesus turug, Jesse turug. Mas asyan unay ni tatang ko iti kastang kinaubing ko ag trabaho ak. Mas siyanak met kang kuha na manunemi ti ado tirigat nga sang sagabain na ti sagsagabain mi nga duwa. Manunemi, dinakpulos binahibayan ti amak. Uri saan nga mangan basta mangana. Uri saan nga maturog basta maturugan. Manunemi. Idi kayak ko naman, idi kabayla kong tagpadyak, iti tricycle manu. Numalpas ti klase, inak umupa iti padyak o tricycle, kaya nagpasadak, aging katirabi, kat pasaray maturug iti istasyon, wano paradaan iti tricycle. Sakto ag diretso nga panagbasa, manunemi. Narugiton di batok. Maungod taktupayan manunemi ta. Saan ko pa yan masangot agdigus. Iti ayat ko mangtulog kinitatang, iti ayat ko manunemi nga sang kamunang agrigat nga agama. Napadasak amin na klase trabaho ang kamailat. Ado idi ti manguy-uyaw kaniyak manunemi. Ado idi ti manguy-uyaw kada kami nga agama. Ngem jak maupay iti umsiken uyaw. Dagiti manguy-uyaw kanya. At dapat tamat iti naasig na siyaat nga kabagyak, classmate ko, kan karuba, aglalalo, kananinang suling, kanininong floor, manunemi. At sambil lata maliklikan, manunemi, ti dumteng nga sakit, problema, panubo. Iti may sangal daw, manunemi. Na dengue ak manong. Ori naklagkulkulbusyon, manunemi ti kangato ti kurigor ko, ket intrainak ni tatang ko iti ospital, agroar pa yen ti dara iti agung ko, agdarigong nga akon manong. Binanbantayan ak ni tatang. Ngem ti problema manunemi, ti pagbayad mi iti ospital,
kendara nga may ilisyon kanyak, baban iti blood transfusion, dakilagan ti dati kwarta, tapno laing agbiagan. Ngayon saan na kami nabayaan ni tatang ko? Di na ipalubos man nung nemi, ngagsina kami. At nang ibaga nga at nakano agsapsapul, timayat nga mangilako, iti may sakit nina, kaddandanin, naaloko ita kayat nang ipusta tibiyag na. Basta lakid di, malaingan. Ngayon manda nakasarita ni tatang manunemi, nga mangsalda iti tawid ng atalon, kat kaasin na po, umanay pinagbahidan mi iti ospital, ken tinagatang ti agas, ken resete doktor, ay king kamanong, nga na baganak, kat nakarwara kon ti ospital. Anong nemi? Masasyanak kinitatang gabot na talaga makriknak. Itirigat ken tuok na. Dinaklabaybayan. May pay na laing ti pamateg pagrebegan na ken tungo ti may sangama. Kanta kalaw na pagyaman mi kinapo Diyos manon nemi. Tasan na kami nga baybayan kinitatang. Wahan mano. Iti sa lutsuda kinitatang manon nemi no at apay rantana nga mga alat ikasukat ni nanang ko. Nagkumingiwing. Kung na naman nung nemi, ibukbuk na amin na panahon na para kanyak nga anak na. In sakripisyo natin sa aning nga si Mapul pa iti kasukat ni nanang ko, tamangan no, maditi panang tartar na kanyak no kaspagarikan. Kayan ko na. Asino kano, sino kano, timayat ng babae, tikas kayan ko na. Nga nakakurkurapay kami manong nemi. Makinindig kam lang ti kapsat na. Ngayon ko na ni tatang manong. Mga sinapod Diyos anak, Jessie. Saan na tayo? Saan na tayo baybayan ti hapod Diyos? Ngayon di pa nagyan mi manong nemi ti sidong ti kapsat di tatang kenisidong di kasinsin ko. Napalalo ti panang babaon da kanyak di iti duwang kasinsin ko manong. Uri amuda mabambanugak, pasaray danugandak pa'y manong. Kat siyempre, isa lakan nagtubat ni tatang. Naging gaman ng naming nga nagturpo sa kon iti elementarya at damit honor ko ore kultit manong naming. Daki di fifth honor. Ngam sana ka nakaandendar, manong namin ti seremonya, taomet ti sapatos ko, ken bado ni tatang, bado mi kay ni tatang ko, nga nasyaat, nga magsabit ko matimedalya. Ay nga, manong namin intuloy ko, itinagbasa, iti high school, manipod first year. Intuloy ko lang manong namin ti panaglako, ti padisal, kan panagpapadyak ko, ti tricycle nga mangiparada, kalagi di paradaan ti tricycle, kan nadagluganen, padyak akton, nga itulod no sa dinot, pag itulod kareta nga pasahero. Ado nga rigat, ado nga tuok, sinagaba mi kinitatang, nga kabayatan ti panaglabas ti panawen, kanadadamat ti mariknak, iti kinadungo ni tatang ko. Kinadungo na kasmay sa ngama. Tasolsolnitan na ti pagkurkurangan ti may sa ngayon. Nagbalinan ngama, nagbalin pa yun nga inamanong. Iti graduarak, iti high school, manon nemi, kasi na po Diyos. Nakabuldak, iti sapatos, iti best friend ko, nga ni Roel. Wan manong, numampay adudik iti mga uyaw kanyak, maglalais kanyak, kamadamat di kita na siya, iti panagpuspuso na classmate ko. Iso na ito ni Roel manong, iti mga asi kanyak, nga konsihal ti tatang na, wan manong. Nakapulot kami manong nemi, iti badok, sapatos, bado ni tatang ko, manong nemi. Kat dito'y, nga natandaran mi ti seremonya ti graduation ko.
Third honor ak kami di manong ang fifth honor, third honor. At damat sang kabasit nga sa kanami, manong nemi, nagluto met daninang suling, kaninang floor, iti pansit, ganda dumapay nga na isagana. At kung natawad kanya kakit, kablawan da ka, barok. Gapoy ito ito'y manong nemi nga panang kablaw kanya kaninang kaninong. Malagip ko lang manin, tinaulpit nga inak. Sa tinuitan kayan da dyan nga ina. Ni aniniwan manong nemi, sang ko pa yan nakita. Dumating tungata, di pa nakakita kang kuwana. Nga makalikagubak ka di pa yan makita. Naimula iti panunod ko manong nemi tigura. No pa'y pagbagada ka saan karumbeng nga kagurak ti inak, kabuta inak tulad ta. Nga mapapalaw dak ka di manong. No dahito man ti mariknak. Diyak to kalikaguban nga makita na ita nga ina. Kaputawanan ti sa pulag pa iti kinadungo ni tatang kanyak. Uri awan inak. Mariknak ti kinadungo ti amak manong. Awan idin manong nemi tinamnamak nga makastrike at ng trabaho wano agbasa iti college. Kung ni tatang manong nemi nga gurno kano, bareng na makastrike at tumitlaing nga utility kadagbasa. Ngem, tapno di kasta, kat makapagbasa ak matlaing. Ngem kaslasahanin manong, gabuti kinakurapay, kaslasahan akan nga may kan pa itinamnam. Hindi mo isang aldaw manon nemi kabayatan nga gururay ak iti pasahero nga glugan iti padjak ti tricycle. Takas tangin tultuloy kun manong nemi data nga trabaho. Agi padjak, tricycle, kaglugan na iti pasahero. Yung may nagdinanon manong nemi ni tatang ko. Tanga pa'y. Imbaga na nga kawidak. Tada ka no si mangpet nga surat. Ken na, adan ikupin nga, takpila kantidad nga dolyar. Nga nagkapo iti angkel ko ano. Na? Kita, adagayam kabsat yung sa diyaway tang. Di man ni bagbaga. Kita mo kakit awanen. Angkel mga Jose. Hindi pa ilangan na pansan diyaway akas sa sakada. Di mo kakit ng lipatan. Kaya bigla matlat nga da surat na. Kaya da impadala na nga dolyar. Nabayag ka nun manong nemi na Uncle Jose sa Hawaii. Kaya tala ka nung makalagip. Orderan na kam ka nung manong nemi. Orderan na ka nung ni tatang. Tapno di kasta. Kaya makapanan sa Hawaii. Kaya nung adan tumatan sa Hawaii ni tatang. Sigun kadakwada manong. Orderan na tumat. Kaya makapanak tumatan sa Hawaii. Naikan kamin manong nemi tinamin pinsan nga namnama ti bihag. Kaslasahan kami pala mamati manong nemi. Siya sino ti makaibaga nga siyak manong nemi nga pinanawan ti inana edi siyang pala ang tibulan ko. Ngagpadpadyak aglaklako ti pandisal. Ba't maturog iti unig ti klase. Nga ba't batwen ti restaurant ti eraser. Uyawen di kiti kaskula, irurumen, ti ikit ko, irurumenda kami manong nemi, di kiti kakabagyan mi. Imbag da ani ng suling, kanini ng floor, ken ti kabagis ko manong nemi, nga kasadar ko idi ngagdedede, kanini ng floor. Nga nang ted kada kami ti asi. Kedeta manong, rimanyak ti langit mi, kinitatang manong nemi, tinabayagan nga nasipnget nga lubong mi. Kaya di nga dimteng nga kasat mi. Ket kastawan iti yaman mi kinihapo Diyos. Ay nga dimtengen manong nemi, ti papang kumaten sa Hawaii.
Kahit ko na daninong, kinininang, ay laglag pa na kam tubarok, Kastamatan kinilita kabagis ko. Nga kaduwak iding agdadede manong idubing kami. Kalpasan, sumagmanulang nga bulan manong nemi adda kami kinitatang dito Hawaii. Kasla tagtagayin ni Playing na di pasamak man. Kasla sa anak pa lang mamati. Ti biglang na ipayagasad ka na kami. Babayan ti tulong ni Uncle Joe, ni Uncle Jose. Ngayon kalpasan, sumagmanong alawas manong nemi nakastrict kaming kinitatang iti trabaho. Why manong? Nagtaros kami siyempre iti balay ni Uncle Joe. Ngayon kabuta, kasla kang kanayon latangan na kami suot, kumuskusilap, tilib-in partner na Uncle Joe. Wait. Yung karikata mi ti makar kinitatangan ang kita ti mabalimi nga pagkasiraan. At kabayat nga trabaho kami, kinitatang, manunemi, siyempre, nagurnong kami. Kaya sa aming malipatan, manunemi nga paladawad, di kita na siya at nga kabagyan mi, nang nangro na manunemi, kadani ng suling, kaninang floor, kaya di kita anak na. Imakar kami lang nga nakidin na kina Uncle Joe, manunemi, iti pinagtalaw ni Uncle Joe, ti live-in partner na, tanuduktalan na. Nga tagayam sa bali pa yung boyfriend na dyan nga babae. Kidam kadlangan niya. Dari kiti babae nga talaga nga saan nga map-map na. At dari kiti babae, dari kiti ina nga mga kabailan na nga panawan, ti anak na. Sumurot lang ti sinuman dita kahit na surutan. No pa'y may sakon nga nanay abaro manong nemi. Kanada bukod ko nga trabaho akas kinitatang. Marik naklata, kagtultulo nga kinadungo ti amak ka niya. Wawarin ti sa pulag pa'y kang kuhana. At darigid ko ang daway manong nemi. Ngara kupek. Tatang. Di kayo ito pulos malipatan. Gabot itong nguyo kanyak. No mapipinay anak ti inak. Ket sandak pulos na binaybayan. Di kay pulos simuko itilikodan ti atong harikat. Gabugat takas na ti panagipat-patay ko kay ka, Jessie. Si Kante nang ibukbukak ti amin ko. Nagyaman nagtatang. Nagbalinak tumatakas ka na kayo. Inton may sakmatan nga ma. Kas pagrigan. Nagbalinak tumat nga nadungo nga ama. Ama, kaya itong kaano nga ti panagbalin nga mo ama. Kaya samat ti panggap mo nga agarem. Dumteng tulata, tatang kunak man. Hindi ba nagtrabaho, siyempre, the best friend ko nga katrabaho ak. Iso na ito ni Freddy. Hindi may sagun daw yung anong name inawis na. Mapangka mo matandari ti birthday party. Dito ay manong naming niya amunak ni Freddy kini Luz Biminda Amudo. Taga Ilocos, manong. Taga Lawag City. Hoy, manong. Taga Lapas. Manipod Tarlac. Taga Tarlacac. May kamangak tunga ta sa Lapas, Lawag. Nagdaton hak manong nami ket Luz Biminda ket sanak met apinarigat gabot na tayo dilayangan damo mi nga panagkita. Hindi pa nagraip na kita kulapi agalamano kami, hindi pa nagsabat na kita parang timat-mat itong galmays. Naitudingan manong nami nga talaga nga da kami tinaikari itong galmaysa. Da kami itinaikari nga agasawa nga agtaktak daw, agtaktak ko na inay ditong palbihan.
Manong nimi saan ko mga pumada ti asawak iti kas iti inak. Maligipkulakit nga rod day tamanong. Nagkalaysakam nga rod manong nimi kiniminda. Nagbalinak mat nga nadungo ken napudno ken kuana. Akas iti kinapudno ken kinadungo na kanya. Tinulungan na kami ni tatang manong nemi nakagatang iti house and lot dito'y Waipahu, Hawaii. Ket dito'y manong nemi nga naddaan kami ti duwa nga anak nga puro lalaki. Haging ka manong nemi. Nga insing-asing ti asawak. Kapadasim iti panagbakasyon dita Pilipinas. Amo ti asawak manong nemi ti istorya. Tensalaysay ko kinkwana idi. Ti may panggap iti naulpit nga ina. Nga siyampay lang nga bulan. Idi panawan na kami kinitatan. Amo ni Minda manong nemi noan niya di kiti rigat nga nagpasarami nga gama. Nga nag-asat kami. Tadadyan sa amin nga nakadanon dito isla ti Hawaii. Ken dito'y kami nga nagamam mo. Tano saan ako manakadanon dito Hawaii, nagpatinggak lang sa Tarlac. Manong nemi, saan kami mat ka nagamam mo kiniminda nga Tagalapas. In 1990, kalbasan ito almost 40 years. Sipod, pimanaw kami, pinanawan na ninanang awanin ti damag mi kengkuana. Nasurukon nga 20 nga tawen min dito Hawaii manong. Suruk mati nga 20 at tawen min agdenden na kiniminda. Ida allo ko yanak ni Minda manong nemi tatnuin ka magbakasyon sa di lugar mi iti Tarlac. Ka nagbakasyon kam tumaten di Talapas lawag manong. Ket kunana bareng ka no numasarakak ti inak. Minda, awan ti panggap ko mangsapol ken kuana. JC, ang mga nusika ti sapsapulan na. Ket kasan nakaama sa pulan, no adda ka mat dito Hawaii. Iso nga padasam nagbakasyon. Awan ti tarigagay ko makakita. Tinaulpit nga ina. Ken ti Dax, naulpit nga sawa. Tapos talatan binayban na kami kinitatang nang runa kanya, siyampay lang ang bulang ko. Jesse, rig-rig kaya mong tigura nga nayapon ti marukong mo. Tas ang rumbeng neta. Basta. Awan tingadnat ko ang makakita ta, inak. Tsaka mo, numarigrig to tigura nga naipanpan ti barukong mo. Nalukoy nakangarod ti asawak manong nemi kadagbakasyon kami. Idanda kami dito ilimi nga Santa Ignacia. Nagtaros kami manong nemi ti balay, daninang suling, kininunong floor. Manong nemi, saan hindi nga nagsarday ti surat, ken tulong mi katakwada. Di kabagis ko nga lita manong nemi at daidjay London. Nakaasawa iti Londones at damay sang anakdan. Tinultulong kami naman. Dada kami sa di Hawaii. Kinitatan. Kagurunan hindi ka tultulungan mi. Daninang suling kininong floor. Natulungan mi di kita nakdaman ng name. Iti pa nagpadda at irapahapda. Tapos sino ko matisang amang tulong kadakwada manon name nang naro na kinihinang. So, isot na nagpadpadedekan niya kini. Iti pa nagbakasyon mi, manong nemi ti may isang aldaw, adda kami iti silad mi ti asawa. Iti mangmangigmi nga dagap-apo. Sino ka tareta yan? Adda nininang mo, dita salas. Isuna na ti bang pastrek kada dagap-apo. Adda ka nung bakit nagap-apo manong nemi ngaglaho kano iti kumot ken muskitero. Nangig ko manong nemi nga pinastrek ni ninang suling suna. Kas lama muna ka nulit nga bakit.
Mangmangigmi manong nemi ti saritaan dani ng suling ken ti baket ngaglako iti moskitero ken kumot. Ay, iti nakadimalasin. Hasuling. Kaslaslasin ang kangarot kapsat. Nakutong ka matlaonahin. Kaslaan na sabi sakit mo. Maka-makaakarat na sakit mo Pinastrik ka lang. Tapno dito itaunig ang salita. Yung maon sa amat tiranta ka gumatang tilakom. Talaga ka din nagmalasin. Sino ka tayo? Nagkaroon ba talang ini? Siya, di asawa ni Federico. Ha? Umaya ko mga pagkidamag no sa dinutulugar ti ayandan. Taday di balay da, iti baryo nga ag-awam meten, sa pulik ida. Iti anak ko nga pinanawak, iti malada ka pa ilang. Sika. Wen, imakal kay meten iti nagyanan, at rapintas meten di balayo, babak nang kay meten. Isumot idi nga rumwar kami iti asawa kiti siled manong nemi. Nga nangigmit saritaan di kiti tuwa. Ay, kay gaya man. Gumatang kiti kumot kan moskitero. Ta itugot siya si di Hawaii. Kinunana. Kinukunak mo manong nemi nga awan lamok sa di Hawaii. Di na kumakayat manong nemi ni ng suling nga mamuak ng isutiinak. Gabuta mo na kagurukura. Sinsinyas manong nemi nininang panaw pa pumanawan ti bakit. Ngayon di sa lutsud, tinagang ko manong nemi. Hindi mamuan na, nuan niya tinagan ko. Biglamat pen manong nemi nga naglustoy, nagsangit ka naglustoy ti bakit. Inarayat din ng suling suna manong. Nga binango na pinarakder na pinatugaw. Si mango kaniyak manong nemi ti bakit ket kunana. Siya ninanang mo anak ko. Pakawanan na ko ma. Sana ka nagkiriing iti nagtakdirak manong nemi jak baawatan nga may ladawan noan niya ti adda di tiriknak. Nagparintumang ti bakit manong nemi nga nagpakpakawan nga nangarakop ka na kinisaka. Kastawan iti sakit na. Iti ba nakariknak ti arakop ti bakit gagsang sakit ka nakaparintumang kan iti sangwanak nga arakopin na naginisaka ka nakatakdirak. Tsaka mo manong. Tas kasla na ikat ka namin pinsan ti gurak. Iti unos ti ado nga panawen. Nga panang panaw na kaniyak. Iti mariknak na itang harakop na. Sana guyek. Nakutong nga bakit. Nga nakakaasi ti langan na. Nga glusyaw. Anak. Pagawanin na kuma, Jessie, anak. Tinalyaw ko ti asawak manong nemi masadag kadimparabaw na ti duwangan at kulap na ti abaga. Ti ka ti pa nalunag ti rignam, Jessie. Laglag pa yung masakmat ngayon ang asawam. Amom kumati mamakawan. Kinapod no na, minta. Namin pinsanan nga naiwagsak ti gurak kang kuana. Gapit ita ito'y manong nemi inakal ko dagiti takyak ti inak nga nangarakop ka dagiti sakak sakot tinulungan nga timakder. Kat balbaliw nga inarakop na. Kat imarakop akbeten kang kuana.
Nanang, nanang, sino kumasan na nga mo ti mamakawan. Nanang, manong na mi pina-check up mi ni nanang kat ko na ti doktor nga adda iso na ti early stage ti TB, tuberculosis. Naikumpay ni nanang manong na mi ti may nga bulan ay nga narilisan. Sigun kan kuha na manong na mi ti soldado nga simurutan na kat natayen. 7 manong na mi dagiti anak na. 7 dagiti kakabsat ko ti ina. What? Idya ka no lekas pi albahay manon nimi tinagyananda. May lang nagsubli dito tarlak, tao may nasapulan ti asawa, ken ti pinanawan ng anak. Nasyak da ita. Naita manon nimi, nga nasapulan na kami. Nagsubli kami manon nimi dito Hawaii, impakamok kini tatang manunemi di amin. Tatang, saraka ko tinak. Nakakaasi ti langana. Nakakaasi ti biyagda. Pinakawang ko siyempre. Kahit ko tang, napakawanan niyo may tinak. Awan ti pagdala ka manak. Sa anak ba't ka naulpit ka tao? Kasabulan na titulong tayo. Nagaroon na rin kakapsat ko ti ina. Ure dalapito. Balo ni Sona. Apay natayak ka din. Tapno balo ni Sona. Ay, nakagayam tusto nga nagkasar. Awan ti pagdana ka manak. Lagi di, na may kaniti clearance ti sakit ng TB. Ordere ka Sona. Tayo supay na talaga lang asawa. Kahit yung asawan tang, makaumay mo tinanang dito yung Hawaii. Tanong makapagtrabaho dito eh. Dahil dami di pawit na kadagita anak na. Tapno matulungan na di kapsat mo iti ina. No tulungan kiso na, matulungan tamatan na kita anak na. Di kakapsat mo iti ina. Awari ko na narakop ni tatang manunimi manen. Kaya dito'y ko nga napaniknikan, iti kinasyat ni tatang. Nga sala nga may sayat nga ama no tigat asawa. Nga gapunan lahin ka nagiti kakapsat ko ti ina. Tapno di kastakit matulungan naman ti anak ni nanang. Naaprubaran ti panang petisyon na manunemi kininanang kiti may maten dito away. Wan, nakapag inarakop da kini tatang tas ipapakawan mo ti tatang keng kuwana. Ngem sandan nga nagsinubyanan. Imaka ni tatang ti balay, da Uncle Joe, manunemi. So magmanong tawan. Idadan ni nanang dito'y kat nagtrabaho manong. Kaya din sumagmanong nga tawan. Ikaw pati kapsod mo tayo ni tatang manunemi. Di ado nga rigat nga na nagpasaran. Pagpagpakada mo tayo ti amak. Anong namabalin la ko ma nga isilpo ti dadto mga paset ti biyak ko ti biyak ni tatang. Namabalin la ko ma nga saan nga matmatay ni tatang. Tapara kanyak ba nung naimi kat kaslawang patinggana nga kahit ko nga supapakan tempaay ng adungo kanyak. Nga si biyag ngagnanayon kat asikaswag isuna.
Kaslakayat ko manong nimi nga oray kasano ti paut na agbalin nga bedridden kat siyak ti mga sikaso ken kuana. Kadyak to pala yung masulnitan ti ado nga panawen nga panang tagibi na kaniyak. Nga sinulo na manong nimi tinang taripato kaniyak. Kalpasan nga pinanawan na kami ti inak. Siyam pailang abulan ko idi. Tapno lahing may papas kumet nga supapakan ti kinadungo ti may nga ama kaniyak kat kayat ko nga agpahot kumapay ti biyag na. May maawan ti maramidak. Taday na ti kadeng ti Diyos manong ni. Nagpakatan ni tatang. Umuna ako na nakukunan. Sa mga baybayan ti asawam ti pamilyam. Sa mga baybayan ti kiti apu ko. Tultuloy mo tulungan ti inam. Kendi kiti kakabsat mo. Iti ina. Nalaos unay nga ladigi tinakmadik na manunemi idi pumusay tinakadungdungo nga ma. Ken lulo di kiti anak ko. Kinongonak manunemi di kanto pulos malipatan tatang ko. Inserbin ti biyag mo kaniyak kakakaiso ng anak mo. Palubusan na kan tatang. Tapapang ka na ginana iti sidong tinamarsua. Uwain manong awanin ni tatang. Agin inanan adan iti sidong tinamarsua. Katsyak da kami ti pamilyak. Intuloy mi manong nemi. No anyaman ti agbalin nga misyon mi pahin dito lubong. Idi ko mapsud maten ni nanang ko manong nemi. Insingasing mi agsublilaengan sa di Pilipinas. Wahin. Tapno di kastakit mapanan. Dinaan dagiti kakapsat ko iti ina ken dagiti apu ko na. Esakbay manong nemi nga nagawid ni nanang. Impag nami manong nemi. Ti papeles na tapno di kastakit iso ti umawat iti SSS. Kapungarot ti iso ti beneficiary ni tatang. Ti iso dagiti legal nga agasawa. Iso ti legal nga asawa na manong nemi. Ket umawat iti $1,500 iti kada bulan. Wan manong monthly nga umawat iti $1,500 diretso iti Pilipinas iti bank account na. Anong nemi? Nasurukin nga siya mapulo titawen ni nanang. Ngayon napigsapay lang manong. At the maintenance na nga pang-maintenar na kadagiti sumsumken nga sakit na. Ket kasi na po Diyos manong nemi. Data $1,500 nga binulan masuportaran na tikasapulan na. Kastamad ten manong nemi nga damay tulong na kadagiti kakapsat ko. Napaot ti biyag ti ina nga nagbaybay akan ni manong nemi. Idi siyampay laeng titawen ko. Ay siyampay lang ang bulan ko na. Kasta kumamat ti kapawot ni tatang. No siya sinumpay din na dunggo manong nemi isumot tinasapa nga mapan iti sidong tinamarsua. Ala, siguro manong nemi ado pwede kiti nasken nga aramidin ni nanang taado nga ron kiti anak na. Ken kastamat yung manong tapno, adamet komunikasyon mi, nga naman pa'y pinanawan na kidi, kat susulnitan na, dagiti nagkurkurangan na kanyak. Babayan mo ta, panagtawag na, pagpakumusta na kanyak, pamagbaga na, pamagbaga ti maysa nga ina.
Dahito nga rod manong nemi ti iruknoy ko kari di tatang ko. Ita nga Father's Day. Tinadungo unay nga ama. Nadyak tupulos malipat. Kadagamanak iti asawak manong nemi di so tinagaget nga nangisalaysay ken ka. Kadagamanak met iti anus mo ken laing mo nga nangibasa manong nemi daytoy apakasalitaan. Numampay na ibasa idin. Ngam kinid daw mi, nga iti dayto nga pang Father's Day week. Kada ito pang Father's Day story, may basa ko ma, tapno ni kasta, kat marukno yan, ti maysa nga nadungo nga ama, iti napintas ng istorya. Tabarbarin ko nami, damat may bati na nga adal, liwliwakan pagsaringiming antibiyag. Kada iti amin nga padak nga ama, kadagiti amin nga panda nga Fathers. Happy Father's Day kadati amin. Kat sabi ko ma, tamanong tayo, ti pagribangan tayo kas ama. Kat ti daliplipatang na anungan, ti pagribangan tayo akas asawa. Ken lulo. Ken kas pagribangan tayo ti Diyos. Ngagbalin tayo nga na siya at itipada tayo nga tao. Karigid nagbuya, salamat po kada kayo ni